Okay guys, ngo ikaze kuri channel yanjye ya Tekiki. Nizere ko meze neza wo gukurikirana aka kana. Nkuko bisanzwe rero ngira ngo urabona yuko ahangaha ndi muri platform nziza cyane. Nta gishoro usabwa ndetse waba ubishaka ukanashora, ariko si ngombwa ngiye kwereka uburyo iyi staking ikora, USDT staking ikwereka uburyo ikoramo. Nkuko uri kubibona rero ahangaha ningukiye hano investor wallet in USDT, total staked in USDT, commission wallet ngira ngo urabibona na in USDT. Yego gusobanura utu ahangaha rero ukimara kwiyandikisha niko urasanga muri comment, nibwo niho urasanga link yo kwiyandikisha. Nkuko bisanzwe rero nuza ahangaha urahasanga uburyo bwa staking. Wowe ushira amadolari ngira ngo urabona yuko aya madolari 2 kugera kuri 6 baguhereza 1% buri munsi. Ahangaha kuva kuri 6 kugera kuri 30 baguhereza ahangaha ku munsi. Nubwo buryo iyi platform ikoramo. Niyo ngiye kwereka uburyo wakora staking ukajya ubikuza buri munsi kandi utashoye. Nkuko bisanzwe rero uraza ahangaha kuri reward task, numara kuza ahangaha kuri reward task urasangaho aya matask uyakore. Ngira ngo urabona iyi ya mbere, iyi niyo uhabwa na package uguhereza 0.1. Ahangaha gufollowinga nuza yabo baguhereza $1 neneho no kwinjira muri group yabo igaragarazamo proof yo kuba bikuye nabwo bakaguhereza $1. Nkuko bisanzwe rero ngira ngo urabona nubwo buryo urakuramo, numara ko joining izo group nibwo buryo urakuramo $2 urayita ukora staking. Numara kuyabonamo balance yawe harita haza $2. Noneho urayituza hano, urayituza ahangaha ushiremo $2 kugira ngo urabona yuko ahangaha uzajya uhabwa 1% bya buri munsi. Noneho icyumweru uzajya wunguka 0.14 kugira ngo urabona ko buri masaha 28 uzajya ubona 0.02 bya USDT by'ubuntu kandi ukayabikora. Iyo umaze kugira ituza ugakanda hano kuri staking, niyo kwereka noneho uburyo umuntu abikuramo. Urabona ngewe rero ahangaha ndahita nza hano kuri withdraw. Nimara kuza ahangaha kuri withdraw ndasetinga mu password nzajya nkoresha ndi kubikura. Nimara gusetinga mu password, okay guys, nimara kubisetingamo ngira ngo urabona yuko namaze kwishyiramo neza. Igomba kuba ikomeye, irimo imibare ndetse n'akantu k'inyuguti kugira ngo bize hano mu chatse bakwemere. Leta nza nkande confirm. Nimara gukanda confirm ngira ngo urabona kuri balance yanjye naya ngaya mfiteho, niyo ngiye kubikuza nkoresheje BEP20. Ahangaha ndashiramo address, ahangaha nshiremo amount nshaka kubikuza ngira ngo ubona yuko minimum ari 0.01. Hanyuma hano hasi ni kuri security, ahangaha ni security password. Ya password tumaze gucreatinga mu kanya yo kubikuza ubundi tukanda confirm. Ndahita nza ahangaha muri trust wallet yanjye. Nimara kuza ahangaha muri trust wallet yanjye byo gufata address ndabikurizaho. Nimara kuza ahangaha ndahita nza nkanda hano kuri USDT. Nimara gukanda ahangaha kuri USDT ndaza nkanda hano kuri receiver, hanyuma nkande copy y'iyi address. Ngaruke ahangaha mpite nshiramo ya address yacu, manuke hano hasi nkande all ko yose nshaka kuyabikora. Hano nshiremo ya password yacu yo kubikuza. Okay, nimara kugera hanyuma mpite nkanda confirm. Yatankanda confirm nigereze yuko ngira ngo urabona yuko withdraw yanje yabaye success. Reka dutegereze turebe neza ko ari buze kutugeraho. Turategerezaho gatoya. Guys, nkibivuga ngira ngo urabona yuko hano hejuru twakiye 0.09 bivuye muri ya staking, yacu. Ngira ngo murabibona neza cyane. None tuza tugasubira inyuma tukaza ahangaha kuri balance. Ngira ngo urabona yuko balance yacu iriho 0. Twakoze staking ya $2 kandi n'ubuntu.
ninza hano hejuru, ahangaha ngira ngo urabona yuko withdraw yacu bari kutubwira ko yabaye successful, ngira ngo urabibona, urabona yuko yamaze kuba successful. Nituza ahangaha muri transfer wallet yacu turebe koko niba yatugezeho, mutagira ngo ni ibintu bya scam. Ugasubira inyuma ukaza hano muri history, urabona yuko ya madolari yacu yamaze kutugeraho. Link yo kwiyandikisha iri muri comment.